Salamu sasa. Mzee inshuti yanjye. Maze neza. Rakomeye. Meze myinshi. Mesi myinshi. Ni karibu rero mu rugo. Star. Ya. Iyi ni ya modoka bambwiraga se? Ya, ukureba se. Wayihanaguye. Iracahuma nguko yahumaga kweri. Umva. Iyi ngiyi ni fresh. Imeze neza. Nikore biraboneye. Abona rwose. Banyita Noro. Normal mwana ukeye. Umva imodoka ngiyi hasigaye aho nukwirwanaho. Ya, so no kuvango. Buno yabiri mu mileage zingana iki? Ubu ngubu imodoka yanje kuri ku 120 niho iri zino saha bwo no nihiri. Ya mileage zayo. Wow. Ajya ushakamo ibihumbi bingahe? So ndi bayerebuka yibyirasha. Imodoka yanje ambiyumbi 21. 21 makara amafaranga menshi. Kumunda kirene ko bamuhereza. Okay, agabanya ari kuvuze kure cyane so ko nagusubiza ari gihe byagukorometse agabanya gake. Oya, nta kibazo. Okay. Ya imodoka ni yanje narayiguriye nawe sibyo. Ya icondo cyo ndarina nayi testinga inzi ciputambesha. So ikiriho mu mafaranga naguhereza. Naguhumbi 10. Cash ibihumbi 10. Mwana washaka kubita cyo mu mbavu. Ugushaka nakubita cyo mu mbavu. Oya basi rero kwabigenza nyine wongere nawe urabizira umuntu umugahe no muntu ko nawe urayizi. Arega naho ibihumbi 10 bivuye wa muntu abaga agize. Ndabizi. Ntabyo kugorana nawe umuntu umugabo kayira ubundi abizi. Kandi umva niguhaye nk'umuntu wanje nyine urabizi twahora turuganira buri munsi ene time wabigenze nyine nk'umuntu umugabo se umwisho utansubiye inyuma utansubije ibihumbi 15 cash anasubira inyuma anagira ubwo ninanirana basi 15 cash ya usibye byo nyine uri inshuti yanjye mani uretse yuko awe nta mucancu w'amafaranga mani ya so ibihumbi 10 urabyemeye 15 zo 15 ya 15 nshatse kubuzabuza kugira numva ko urongera vuge amafaranga nyihore normal umwana ukeye 15 azizana ukazaga nimara ubukene nyine. Okay, katuriho tkuja kwicara zikubarire nziguhereza nta kibazo. Mbani nazo subizi mbani nazo musaza. Nakuvamisha rekasha. Mbaga ndi nazo. Kureba ko naye kubarira. Ariko sha ubana handi heza rwose. Normal mwana ukeye. Ndi kubona ari mama etaje. Umva normal. Noro mwana ukeye numero umwana ukeye normal. Okay, tugenda turi kuri amafaranga masari kunsi. Iwanjye n'ubuzungusha. Karani burani. Gasha wabaze izina Noro. Noro wese. Normal. Nuza kugira Noro. Nta undi kirekana gicuku. Kireka Noro Normal. Twashobora kwicara hanga hase. Haronda kibazo si wanje si. Akwicara hano utarize ibihumbi. Anje nkimara ubukene. Kandeba amafaranga yawe nimba yose nyana yazanye komizera ko mufuka gabagarimo. Ndakuzira umuntu umugabo sha. Mufuka nzi ko gabagarimo. Ndakuzira umuntu umugabo ntabwo wabura amafaranga ko ndabitakuze. Wakabonye wakamato. Kushi kumaze gukira. Mbasha. Bose umva izaho gusura nazo. Yabwo mukubyiza uri ku banka waje he. Ya. Ne kabiri 3 4 5 6 7 8 9 10 kini igihumbi sha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ibihumbi bibiri baretse ni igihumbi kiri ya ubwo bino ni ibihumbi bibiri baretse nongere ndambika hano cyane kimwe ibihumbi 8 amafaranga ko shaka ufite amafaranga
rimwe kabiri gatatu kane gatanu wagize wagera hano ntiyamukubita urusasura akazirukanka icumi. Ibyo ni ibihumbi 10. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda ibihumbi 10. rimwe kabiri nimara ubukene gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. 11. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. 12. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. 13. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icumi. 14. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. 15. nsigajeho n'akabaransi ka gazi. ntabwo uramba inzoga ntabwo ufite nonese ubona uragenda n'imyota ivuga cyane ndabisanga byanga urabiruka hari ikindi gisigaye kandi uretse wagenda bari gucagura nk'amafaranga 15. ngiye kuyitwara imodoka ngiye gutwara icumi. nanjye ndasigaye n'umugabo. Okay boss, twaganiye menshi. Kiriho wampereza urufunguzo nyine ndashoje. Nkagenda ko mba nagiye mu yindi mirimo. Nanje kagira ko bisanga yanga abana b'inkwisu rusasu. Yagiye kundaga amafaranga aho baga batumye. Ndizakira muri kotomo. Ufite ubwoba ariko n'utwo iki? Dolari. Utwo ni duke, 15. Nyine uko rero. Kureba se. Chomereza urufunguzo siko naguha amafaranga ukaba utari kumwe urufunguzo. Barajanisha. Mereza musaza. Umva ngira vuga sha. Umva ngira sepfura. Nayumvishe musaza. Urufunguzo naguha amafaranga musaza. Barajanye mwa. Kanongera nyisapfuze. Sawa rero. Okay, thank you. Ariko sha umva ujanye icumi. Nunu uzakubona. Umva nukugira ngo Salute. Wow, urakoze. Arajanye imodoka y'umutono yo gatuno kibereye. Bye. Thank you. Yachahumeka kwa kundi rwose. Ngosha. Uzanye imodoka y'umutono yo gatuno kibirenge. Urambonera mwa? Ako sine ubundi nagira nde. Kwihanga. Uzi ko ndabye umugore natayisanga abo ndavanguriye he kandi ndahangahara none ubwo ubundi ndarara hehera umva sundi nere kugira nti ariko ndindabura ko namubye n'umugabo sinariye byanje se nagasama umva wajya ngo zirapashijwe hatagira numva nanzifashe ndabizi ko bakunze kubunza intoki kabazivuna kagera nca naje niyumye naje nemara ubukene gahuye twarasiki
Good. You being good? Miriwe mute? Natural. I was just missing you. Oh, me too. Mu rugo miriwe mute? Natural too, but I was just missing you. I was so bored. Oh, me too. I was missing you. Yeah. Yeah. Nishire ku muriro cyangwa se nyerekere hano? Wabwiretse hano gakeya ko hari izindi gahunda yenda kumanza n'amaririza hano gakeya. Okay. Yeah. So I come bake bag. Okay, And thank I'll be you. back. Hey, babe. Yes. Come on. Yeah, I need you here. Okay. Yeah. Babe. Yeah. Bas, babe ukaza ariko narushe. Nubwo narushe, mfite akandi kazi ko nenda gukora hano mu kanya gakeya computer. Ariko ikampani yacu uyu munsi yagiriye neza. Yampaye bonus. Ukumva bonus. Ndavuga nani ndonda kubyira nageze hano. Yeah, ubwo mu bonus yampaye. Ndavuga mfite supplies yawe. Surprise? Yeah. So your supplies ndayifite hano ndaningana naje navuze ndabyira shiri byose nabizanye byose. Yeah. Supplies ndayifite hano. Ngiye. What? Oh my God! Thank you so much. Thank you. That's too. why I love you so much. I love you too, babe. Thank you so much. You really take care of me. Alright. You want a kiss? I No? need it. Later? I need it. Yeah, I need a kiss for it. So, babe, before you mention your supplies, Thank you so Because- much. I really appreciate it. thank you because you love me. And really, me too, I love you too. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. So, nashaka tugende unyereke. At this time, urije, maybe ndakwerekeje tomorrow. Yo mu gitondo. Yeah, ejo mu gitondo. No problem. Yeah. So, reka njye gukaraba nambare hanyuma nze tuganireho cyangwa se iyo ubanza ugakaraba. Oya, ndacafite akandi kazi, ndacafite ku company bampaye ibindi byo gukora. Yeah, ndacafite ubundi murimo. Later. Okay, reka ngere mbaze nkarabe ubwo ndaje tuganire. Okay, ari gukora bwangu tungana kora akazi turi kuganira. Okay, no problem. Ya urabizi yo ndi kure. Nubwo nabandi ukazi numvaga no gushaka kukanya mbe ndi kureba aho turi kuganira, but you know. Yeah. All right. Alright. Ubwo ndaje rero. Okay, so Yeah. ubwo nsigaye mu kazi. Okay. Yeah. Babe, I'm done. Oh wow, you look so cute. Thank you. Wow. Yeah, let me see what you're doing. Babe. Akazi kagiye neza, nako mu rugo ndi kubona kari kugenda neza. Okay, let me sit the other side so I can watch you very well. Alright. Okay. So, babe, I want to show you something. Like, nk'umunsi mbaye bize, ukaba abanyamakuru kazi runaka, so nshaka no kubikwigisha byose. Kubera gasigaye karambaho kenshi cyane. Tekereza kambaho byinshi, so nkabona umenye dukeya, baraje uranyamba mu kazi. Aho ni amafaranga akuraga. Nagira chance bakampa ama bonus like that as kubona kubyi. Okay. Yes, like that. That's how we can make a good man now. So I think I'm done. Yeah. So bem, da show, I'm done. Okay. I think
nayibonye n'uri nanabikora n'ubwo waba utahari. So that's easy process. Yeah, biri easy ni akazi koroshye cyane usibye nyine ko ufite abantu benshi ariko wakura abashakazi abandi bakubaza mbe ni byinshi. Yeah, so I think I'm done. Okay. Yeah. Ariko nanibagiwe kukuha some drink. Oh wow, cyo mukundira basi nta kindi. I know. Yeah. Sana karyoshye. I know. Yeah. That's your favorite. Wow. I bought it from Saraka store. Oh wow. Let me taste it. Let me get some too. Oh wow. So sweet. Kabia muko yohereza. Wow. Beg nukuri karyoshye muko ryohereza rwose. For real? Yeah. Yeah, for real. Thank you. Yeah, I'm done. Let's go. Oh wow. Hey, let's go. Let's go.